Hi, hello sa akong mga pinanggang viewers ug followers, sa mga friend ug dili friend ug sa tanang makalantaw ni aning akong video. Ubani ko ninyo sa akong pagpamista didto sa bukid sa Sambuan. Kauban sa akong amigo nga si Nuni Sarabia ug iyang igsuon nga si Nunoy Mark Listeranis ug sa akong kinakusgang amigo nga si Guillermo. Alas 7 sa gabi nangandam nami sa among pagbiyahe. Sa una di ko ganahan og biyahe pero karon kay nag-content lagi. Malipay gid ko bisag layo basta na imo agda. O nakagika naman mi. Siyempre kinahanglan tang ready. Mohunong ta diri kay ilang gid gasolinahan. Kay kuyaw mo gud og sa dalan ta mahubsan. Sa Manila dai mi ni agi. Kay niingon mo gud ang maguwang ni Guillermo nga naa sila didtoy parente. Nambukuyog na mo kay pista man lagi. Alas 7:30 naabot na mi sa Country Mall. Excited kay ko sa among biyahe gawas nga makabidyo, makakita na sa taglain nga view. Pag-abot sa unahan ni hunong na sad mi. Kay manakay lang mga kaliwat nga nagatang dire. Unya ni pebdawa yon ta sa atong biyahe hantod naabot ta sa tunnel sa SRP. Ako lang gigagmay-gagmay ang video kay basig malubat ta nga di ta maabot didto. Hantod nga naabot na gid ta dire sa Sisilix. Nindot kay tanawon mga suga ug magabii. Ambot ug gid say nagdesign ani kay color pink color nga paborito sa Biki. Ayaw na lang ninyo hunahuna akong giistorya kay mao na giingon nga joke only. Hangtod nga naabot na mi diri dako kay suwat nga South Road Property. Naabot na day mi sa San Fernando, nahibulong mi nga daghang kaig tawo kay pista day didto. Aligre day kay mi sa mong pagbiyahe kay nagdala mig bluetooth nga dako kayo murasan miga disco. Diring dapita perti pang katawa-tawa ni Guillermo. Ug diri nagsugod na mig kabalaka kay nikalit magtaligsik nga wala na mo damha. Kuyawan mi kay naarbay mga bata nga ilang dala. Maayo gani kay nami trapal nga reserba. Nagdala ra ba mig bugas nga usa ka sako. Ang akong kuyawan basig mabasa to kay ug simba ko mahurot gitog luto ang ilang konsumo. Ug wa magdugay naabot na mi diri sa Alcoy. Wa mi moagi sa barili kay ingon sila layo didto. Tanawa ni akong mga kauban nangatulog nga mura nagtukmo. Hay gani kay mata pa si Guillermo. Pero ako di ko matug og magbiyahe. Kay simba kong magkinaon sa ready ta pirmi. Alas 12 na sa gabi naabot mi sa Grand Mall Oslo. Lipay kay ko naguna-una kay duol lang lagi mi. Pero sa kalit lang sa taytayan sa hagdan wala nang udamha napawong lag kalit. Bisag usaon na mo og duot. Dili gid mo start kay ang starter ni pilit. Mga tunga lang gyud mi sa oras diri nagduot-duot. Pero ang sakyanan mura gyud nadaot kay bisag usaon nimo pagduot. Ang tambutso ay ko kita nga ni purot. Sige gikog lingi-lingi sa palibot. Kaya nakasuwat sa karito lamang kay viewing. Buto sabot diha na to makita ang mga unggoy nga atong kaliwat. No. Kuyawan man ko sa karito lang amang kay viewing. Kay pwede atong analyson nga nadiri sila na to makita. Mao nang sige kog lingi-lingi. Sa nahitabo na murag nabali ang sitwasyon. Murag sila nagtan-aw na mo og ilaming gikatawaan. Hangtod nga nakadesisyon mi nga amo lang iduot among gihandos sa babaw aron pagdulhog sayo na lang sa paghandos. Kuyawan pagid mi kay dagko kay sakyan nya kusog kay mo padagan kay basing simbako dili nila may nakit-an nya ila may mahasmagan. Ay salamat sa Ginoo ni andar na gid kadugayan. Alo na sa gabi naabot ta gid mi sa eskina sa Bato sa Sambuan. Tungas na sad mi sa bukid aron maabot mi sa among balay nga padulngan. Lain ra bagid sa bukid pag ingon diha ra sa unahan pero pila pa day ka kilometro ang maabtan. Ditungas pagid day mi nag usa ka oras og tunga ang among gipadaganan. Ngit-ngit kay nga gianan sus simbak ko og nay aswang atong makitaan. Lumba tag panglayat ani nga way hinungdan. Sa di pa na ko ipadayon akong video, magpasalamat usa ko sa mga viewers ug sa mga tawo nga nagasuporta sa akong mga video. Unya na sad toy mga amigo na to nga magpa-shoutout ko no. Musta day ko diha ni Elmer Argenti sa Buakaw Clarin Bohol. Sa Kanduman nga si Rolly Boy Siki, Domingo Siki ang account, Max Balag ang page. Ug labi na ni Boss Kiko Nubal sa Iligan ug ni Parimani ug Abang. Salamat day ko ni Boss Noni Sarabia nang driver sa among gisakyan ug ni Guillermo nga ang balay nga among gipadulngan. Ug salamat sa Ginoo naabot na gimi sa among giadtuan. Nanihapon day ta dayon paghuman nya ni relax ug gamay. Nya atong gikat kay buntag naman. Mata na to sa buntag ni bangon dayon kog sayo kay wa magi ko katuog didto. Nanguha day mi aning prutas kay mabayan na usa sa among tuyo didto. Ingon mo gudtong papa ni Guillermo hotdon lang ang among makitaan kay panghulog ra kuno sa kabog nga dili mabantayan. Nya paghuman ang kaymito na sad among gitripan pero ang problema maglisod ka sa pagkuha kay taas kaayo. Mao tong nikuha kog kahoy aron ako na lang gibato. Nya kay nasuya man sad akong amigo nitabang na siya og bato. Ang akong kuyawan og simbako mubanda sa sanga ug maigo atong ulo. Mao tong ni-risback dayon atong amigo nga si Guillermo. Kaya kuno lang katan ang unggoy sa titulo. Kusog mo guni siya kayo magpasirko-sirko kay og mahulog kuno siya muuntol raman kuno. Mao day ni among kuha wa mo kuno ayo ang tapol kay tamis kuno. Maayo kuno ng green kay di color kuno.
Pero sa tinuod lang ni hurot nagkaon bisag wa pa kana og sigilir mo. Mo to nagsabong-sabong sad mi diring dapita. Kay ingon man sila sinyalan mo kuno ng mga manuka. Bitan aon tang labok ani nila. Kay nindot og labok kita mo pusta. Ngano mo dito atong bughaon ang ato alkansiya katong tag 25 ug tag 50. Sa akong paglantaw sigurado na nga makahigop gig sabaw ang kontra. Kunya kay ni sinyas naman sila nga mamahaw na. Niadto dayon mi sa balay sa kaliwat nila. Sa dalan perti namong alegriha. Kay nagdaman mi og bluetooth nga perting kusuga. Pero ang nakaapan lang perti namong problema ha. Kay wa may signal dito sa uno pagkanta. Tanawan ninyo unsa ning bukira. Moingon ra baday na sila nga duol ra perti dayang layo. Ang uban namong kauban nagpauhi pa. Labi na to si Mark Listeranis kay mag-iskinol pa kuno siya. Ayaw di ma. Tanawa ingon sila duol ra. Ug dili ka makaagbanta siguradong hilis gina imong lapalapa. Pero perti gina tong lingawa kay nindot kay view diring dapita. Kay ato ning tinuyoan ato lang ning giagwanta. Dugay na tong binaktasay naabot na gid taon ta. Diri mi na ni hapon nya diri na sad mi mamahaw ingon sila. Nindot ra bagi kay Puy Andre sa probinsya kay di bugnaw ang panahon nya bisag sa baka makasilpi pagyug ka. Perti gina kong hibulunga kay naabot man duha ka kin taxi diring dapita. Kunya kay wala pa man sila. Aw may lain pa atubang sa may gasolina. Na si Baynoni ug ang manghod niya si Mark Lesteranis namurag si Jan Regala. Kunya kay nahurot naman magparipil sa ta. Kalisod gid diri sa probinsya kay bisag magparipil wal dayo pagyud ka. Uy hala unsam na ilang gidala. Kuyawan baya tani basig mapaul ta. Ug diri gidalitan dayon nila og sinugba. Na sinugbang isda nukos ug naay ulo pero gituyok pa. Basig nagtuo mo maura na ilang hikay ha. Ang lawas day anang ulo ha. Wala lang ako i-video kay giluto na. Kay hapon naman ibalik na mi sa ilaha. Sus diri kay ningon si giliro mo manguha mig lubi aron naasan mi madala. Moto nangita day mig punuan nga lubi pero perti gyud tag-asa. Moto ni Silo day mi sa unahan kay ingon siya na ako na dito daghan bunga. Magpa-picture pa ta ko aning baka. Ang problema kay di man mosugot perti man yang dagana. Og diri ni sugod ni siya pagsaka. Kay membro baya ni siya sa Olympic sa Palusibo sa una. Champion gani siya saka sa kawayan katong nay City sa una pero disqualified lang ni siya kay iya magigabas kay wa siya kasaka. Muna nagsugo na siya sa pagpanguha. Iya din gigamit ang kinakusgang sanggot nga pananggot og tuba. Sa akong pagtanaw mo maguwang kaayo. Pero niingon man gud siya og dili butong pwede ra mabukayo. Nya nibalik sad mi didto. Dito mi na ni hapon namahaw, naniudto og panihapon sad kuno kay aron kuno busog og didto na sad mi mugikan. Wa man kong gigutom nikuha ra ko og gamay aron masudlan lang ang tiyan. Dili ra balali maglabigar mi diha sa dalan. May nang masiraan kusgan og dinhi nananghid ko sa tagbalay nga manguli nami. Mao nang nilarga mi og sayo. Kay dili labar lalim ang pagbiyahe layo kaya kay taas naman kayo akong video. Mananghid na lang sad ko. Daghang salamat jud kaninyo. Og diri na lang hangtod sa sunod video. Thank you. Oh God bless.